Kora, if that is the feeling, Kora you go to Tumari. Come make mistake on a very, it's very easy. It's just a little mistake that happened. Okay, Manamaduri is not a little mistake. Atiriri. It's not a little mistake. Atakiri muohe. Timohe. Inape kuri atiriri. Tare unyina agaria gethi ruraya ri. Akwira nega kurehera chocolate ri. Wana koja ndo geria chocolate wakamuri ara hetharia. Ane koloko jagora puriva yako. Kolere koloko ina chocolate. No, you tell me. You tell me. Atiriri. Rakagoria atiriri. Murahothia maundu mamwe maria mange mugaritohia niki. Tarurenda kuritohia horo wa ihu. Ohothia wa geism. Yes. How now? Dirao ona wa geism dirao hothia. No. Ndio ogwo no rito mono wabe okuera gukwo no rito kwenda rito pio. Adeoka omulati stole pero bijiti. Eli. You are doing it straight. You're doing it straight. Sabuni akamemeka ukamwe ginige Mansaimo. Nina nigeto Kata toke homoka. Kindu gitagwo ithomo rimwe kure university. Yes. Na guku university ri. Ni arigita gucemania na certain lady. No anyita. Yes. Moire tuwe. Na makigia kindu gitagwo ndugu eno itagwo yake. Ya wendo. Ya kimapenzi. Makigia ndugu eno itagwo ya wendo. Yes. No mwire tu akimuhithuria ngoro na akimwira atiriri. Onoko ni uranyenda ri. Ni urana toko atakwenda ng'ombe na kamukwa. Yeah. Are you going to laugh? Yes. Yeah, the cow and the rope. Yes. And the boy mesmerized. Yes. And very, very, very happy. Akimura is very much okay. Yes. I'm going to love the cow. Yes. And the what? And the rope. And the rope. Yes. Na my corrector my in a relationship. Na ndio mudu wake ne koro na kairitu. Ni alikana. No anyita no enda ikuru. Na kemundu ena guku. Na ni alikitie thukuru. Oyo mwanake ndalikitie thukuru tie ndirudi oro ndira kwika matake ndalira atalikitie thukuru. Etha ndia. Yes. Riu ndakirikirie for year riu tia marake graduate-aga. Ithindu amona. No akigraduate ri. Nake muiretu na murata we nake ri. Ara graduate with the second rope. Yes. And who is the owner of the rope? It is not the boy. It's not the lover. It's not the mesmerized. It's not the hypnotized. She did as he had done it before. She took to the streets. Naona ati hidaleu. Yes. Hidaleu. Nigetha tuike ati na ndekugia kana. Ihinda riu ati akajira monanite tu thavari ithatu. Walikuwa wamepatana tu mara tatu. Yes. Maita matatu tu. Na nwamenya by the way haha muico-ini ri nigetha gokega kigio ri no mwa ukoro mutonanite no riu hagatagati-ini ri ndiri hitha gukinya ri na mieri 7 amuka muikarania na mundu by the way ukariga we ninge wajikwe muno ruo nowadays. Yes. Na age kumenya no kamuri koja we ndio aramwira atiriri kayo andite witi. Yes. Agakwira atiriri awe thie na kuwe na ndoiga kinya hau no roga kaja ugakinya hau inafika hapo by the way. Yes. Ndio reke kwire riohetwo na nginya ndigi cia ngucia ngunia uria riohetwo arathiururukagia guo agirioha ndio au conceal litige kurikoneke exactly asoka okegirite maxi. Yes. Maxi nendo neguo kao igararagia dai Maxi. Adio neto yo le kidarigo le kioka kira. Egrete. Greta Maxi. Yes. Na gacoka by the way ndio gereira kindu gita ena extension this ya jueri. Na macicio ru ndira kuria maria manene. Maria mekiragwo ni ruthu wa mwe akihurwo mbica. Ndio amona mairo. Ndio amona. Kai mundu ucio thako ucio na ungikiwitigithia. Acoke akorwo ni makoragwo maria tungu kiasi na kithindo kuona. Asa. The most unfortunate thing, the boy is saying that the girl is claiming that she still loves the man. Yes. No ni responsible. Mwanake tu responsible. Mwanake tu responsible. Na ni wewe tu responsible. Yona kena na mwili akamwira ati nix tumakosa tu kidogo tu. Ili happen.
Peno menyetete. Leno irathiro kareke ngure gatigariwa. Ananiuliza by the way, say, how do you deal with such situation? How do you deal with such a situation? Yes. How do you deal? Ena kana by the way. Kana melio itatu. Na tigake. Tigabo yino. No yo magesa manene ya mwirire rege ona. Ari na kairetu. Beleo. Yes. Nanyita. Leo nige na kairetu kage. Na toru gokigia to tole to agai. To tioru kugia. Tona ne to agai. Thina ukagira muragia nao. Na we contribution yaku thino wa mutore wa mundu ucio ni riku. What party do you play? No, but you see, as a good citizen, yes, and from where I sit, yes, and na standard ira ngikorago thini wa society, ni ndamwirire atiriri. Mundu ni areraga nginya iciaritwo ci gwake wakimenyaga. Tigo we utari gwaku. It's all about what you're feeling in the heart. Yes. Ina kaja na raigwa ngoro yake gituma. Ndio wa muhiki ucio. Ndio wa that girl. Yes. Ina ndamwira if that is the feeling. Uraigwa ngoro yake gituma ri. Come make mistake on abere. It's very easy. Akona yakwedia is just a little mistake that happened. Okay, mwana mudhuri is not a little mistake. Atiriri. It's not a little mistake. Atakiri muohe. Etimuohe. No kuringana na mundu ate mwendo wine. Yete ina na thirikari gutuagira gakuoha. Oyo madam atakiri muohe. So it's a little mistake. That is not a little mistake. No. Again, foundation already our foundation ni budhu. Atiriri. Yawe ndo wao. Ni budhu. Ni budhu. Alikuwa anaheshimu feelings. No kone mundu wake heshimiete biyo ri. Kari ari na kotondo ri netikirite oke na mukwa wake. Kenya pe ngwira atiriri. Tari unyina ngari ngithi ruraya ri. Akwira ne agakurehera chocolate ri. Wana koja ndo ngiria chocolate wakamwira arehe taria. Ane koloko jagora flavor yako. Kole koloko ina chocolate. No, you tell me. Atiriri. The maudu turari to hiya muno na wani. Marahudhia maudu paduri. Atiriri. Tareke ngori atiriri. Marahudhia maudu mamwe maria mangi mukarito hiya niki. Taru wenda kurito hiya horo wa ihu. Ohudhia wa geism. Yes. How now? Dirahudhia ona wa geism dirahudhia. No. Ndogedia ogwa no rito muno wabe okwera gukwo no rito okwera rito pio. Adeoka omulati dolera pero BGTP. Eli. You are doing it straight. No, akoni wotere we already mwana ke korwa atiri ni mani arakigo mauigu mari oho. Akorwo ni atikirite na akauga atiriri we ti horo wa cia no ratuma ati ende muiretu uyu. Na let me tell you. Kumagia hauri we ni akuiga ona okagwa keri akagia kange na muri no maitia marona kire. Wenda na problem. Kuma hau ni ndamwire kuma hau mekugea nake ni mundu roneka ni renda twana. Uri habe arathomaga. Foundation is very strong. No, it's a very strong foundation. Wiki todo kare kamo agikobo katane udai Saimo ono giaria na sigoma thacio makwi. We ni ati abega. Mundu arakwira ati guthie tu mundu amenya wina kana ti ati kana ni koru no ari na mundu amenya wina kana oigwe ona basara itirenda. We no wende mundu wina kana. Na digaku. No le ndina keria ina nafasi hiyo no rangigirio wende niki ina nafasi hiyo rangi muringira niki ngende atiriri ona ni mwega muno by the way ni mwega muno mundu ucio tondu ni arakuonia atiriri ni mundu functional ogo moka ti ate kare kama ka oops ate kare kama na ke igira ni mundu ra function ni fertile ni mundu rakuonia we ni wongire ugioka wifiria we ti ari ni wina mwena ucio foundation ndagora kuingira oguo imagine na wathie guthoma final year itako final year
na mwaria na mundu wega ati agweterere tumurekie thukuru eni nigetha we na uko na handu ngenyitira nigetha mwambire na mundu ucio ni mundu mwega wa mbere ndoi bitu ucio ni mundu very mwega biu pero icio cia ferire ndoi bitu na ndoi kwa boti ni kurugia cia rugiria ni kuri andu baire maiga kaende ndangika ndari undu angika gwaikara uguo ni gwaikara odi mundu mwega kambere ni sawa na tiriri ni sawa no gaka agira ningi agia na mundu ungiri na twina keri hau niho tu hau kambere kare gatuma na bara ona no ko twari twiri mbere ni turi twiguithania nawe ha tukiguithania tiriri ti ciana ciothe igiagwo tondu aria mekugia ni mendete nanyita yes wisia no tamenya ka ni ngai wogothanigia kuu uguo ka ni mucukani wendaga kumuconora nanyita kindu gigekika na riu mungika atia na ku hau riu ni kuga atiriri he ngai waku ni strong na riu ambe menya urahoya ni strong umenya ati tari kwiri mutumia akoragwo yumbitie na akamenya atiriri ona kungithia ati ndangika atia ndangiohanda kuringana na cycle ciake ndia cithomete nwanyita hindu naguo mwiri wake na kuu thiini naguo urehariria maundu mangi nwanyita mwiri guo mwenye ukamudisappoint ni aratarite wega mwiri guo mwenye ukamudisappoint aguo ni gwika atia riu ni agikire nake augete ni we wendete kanderia we ni akurora ciana ciake ni akumenyora akurora by the way kada ni ina thina mutumia ndwenda na thina tondu twana ni twa ona kada ndego gukorwo ina problem tondu wa riri basically ndu andu matirona na thiku ici ati kuonana kimwiri ati ni tondu wa wendo yes na ti kuga ati onanaga no cio ndu wa kumwenda uri ndete ni uyu andu eta kwiyozia uri ndete ni uyu toro kwena itumi nyinge muno ciukite cia have kindu kiragitwo primarital sex ithigu married by the way nwanyita riu ri ona in fact ona ti undu utindaga ati ugitaririrwo ri aca tundu wa kubanga ithigu riu coka unjire atiri na niokaga kana riu nikagiciarwo kagira ni arakwiraga kwira mabiu mimi nakwambia tu Mike napenda I love you so much. Nakupenda by the way. I love you so much. So only that maybe I don't know siju utaibeba aje lakini it's just in mistake to it happened. Kitu kiasi tu. It's just a small problem. Lakini ulikuja ukaniambia uko na mtoto mara ya kwanza nikakwambia ni sawa mimi nakupenda wewe na mtoto wako. Ukaenda tena na saa hiyo sasa tayari tumependana. Ule mtoto wa kwanza hata nilikwambia nilikuwa napenda babake ndiye alinitema. Ni kweli. Huyu wa pili mimi hata huyo mwenye tulipata naye si mapenzi. Mimi I was just having fun. Having fun. Ali ile chocolate tereire ile ale hagiro. Twende kweruta. Na ngwira ndiri akwendete ndire komwira wewe thino ndirakwira iratengera reke ngwire thino bio ile iko na andu matire na aibu sasa kuna aibu atire na aibu by the way sasa mone roga ngwira riu sasa okay fine kama if you think that I sikuwa nakupenda is okay but from the deepest of my heart just know that I loved you. Yes. By the way ukabia here and there wasemani ya nadu mkaigwa mundu akukwira atiri ai sasa bibi watoto wawili what is that now hiyo ni nini mimi nishaona mtu ambaye anakaa na watoto kwanza 4 of them na sio wake sasa watoto wawili ni nini siwe Mike ni kimani usiana ila kono ndete karo yo thina niki na mwana takire kironda thilame kai 18 na ile tio cio gakorwo kiendia na mawamute ni ukadirikana oigwete mwili ciake kurwa agoya mrendia ndu nigetha maigira mutego-ini ako bole mwana ke ni ecurania ngoro yake arenda atia ndari bata wa gutinda na akiuria mundu tondu ahoe ki ni ahoe ngai ngai ni akuyonania ngai akuyonania twarikanaire riu mahoya ti hau no ko ndoke njiro horo wa ngai riu ni atohete akiri na ugi maundu mange ndungimugia namo no nui ngai ni erite mundu ahikie mumaraya nui uguo akamwira we ucomoke wike guthie koinange kwi mumaraya wi kuu ngoigeire ucio nwenderera wike atia uhikie na mundu ucio no amenya ni amuhikirie
Ukimenya nako Ngai ni message ile kwa ratoma. Tumeka ni message ile. Na wabe menye ndake murathie ko inage. Kwa ndio guoya na kireka. Tikwendia guoya. Tikwendia guoya. No. Ngai ahuthagira hiu iria nduhu. Uconoririe iria njugi. Mwanake ne ikare handu wiki urie ugo ni gwendaga ugo ni gwengerendire guikare akorwo aigwa anja yake ni aca ya mbere no menye kwanja ni tuire tukata ni am telling you na kono ni ndi hau kono ni ndi hau ndoge mute oje ike arugona ndire ike ngira baba matu iketi aire tu no macoka mahikio ni athungu ndoge pio iyo mwani ngagira guku ri ndemuteithagie ngoro ri ni mwitaga magongona-ini na watuika ati kana ni njuritio exactly korocio tondo ire tu akwa ni magurirwo yes na magurirwo ni kiria ni drug dealers a Mexico meta wa Pablo na Masanchez ndio mama gorire yes ngora uga we kamuriga mone athikiriria ngoro yake igethina angimwira ati mutumia ucio ni muru tondu wariri maragia nginya me mucie ri gwa kurikiria kumuikia ri yego akua agakurehera kana na tigaku bio bana na kamenya tigaku na gakwira it was a small mistake yes ugeka atia gutire na mwena tu hau nake ni na githe tuga tutukania ku toria ngagerera gagacui ka nguku tukaciarwo kuu tukania kuu yes na acoka baithe kata kumira gakorwo niko ga champion gakorwo gekoge muno gakorwo niko koge pio kuu gwaku kandikwo thirikari-ini yes kana iwe niko DP wa Kenya yes kana president wa Kenya kana iwe niko karugamirira World Bank yes na no ningi no iwe niko kamuici kare na pio gakumana nja ni hinya muno gakumana nja koge na ngai akoro kwa kara oiwe ngiye karathie thukuru gakainga ndore kuia furana cia ikira irato mahingo ya games waguo kambia kuia kugimenya kambia kuia ri maingate riu na nyina riu hau no umenye no ukoro no ugaciare ugeteire aka mundu wa gute nena ni ri ndagatara nguanie gaciarwo ri ngigatia ciarwo rera yes ndio amenya tigaku we katia rera netiguo gathie thukuru aigwa ni karaia ri ni kambia kuia ri maingate na nyina magetheithe utigona tona twaku maigate uretagwo thukuru ati niaraire burana niaraire iratu na ndanoka nacio muthi uramuria waiya uratwarire ku no ngeigua ati nginya debate cia cukuru niko number 1 yes debate cia cukuru wanyita yes aya kuatire wira ungi moyo utiga wa gukama utige giru ngi manyitaga yes na kuria muno akariaga hanini na nikararia githungu wega ndiru kuona riu we kaunata kare hakuwi nawe wanyita kare hakuwi na ukauneka ni gaku kau kauneka ukakare hakuwi nawe I'm telling you no ri wangituika ati ni atuika ni mukorari ucio mena nyina ri onoko ni thwa miaka mugwanja kana 8 ri ona kana 15 ri we maumiri uria hagari aimagaririo na kihiga kegeta Ishumaeli imere atiriri ni mugethe thoguo na kou ndani mukatafute wendani wakora gotire thakame ya oici no kona ni riu ndiragura na tha ici ri igithira ngirora ati mutumia na ciana cigana aca thiko ici no ngitinda ngirora hau ri hau ni ukura tondu ringi onacio gukorwo cio wina ciana ri niwe mundu ri ukora responsible na mundu mungithie mwake mucie na ningi kabo ningi uragia kana utamuhikitie koguo ni uramenya no agio no muhikitie naja ya kiko ukiro ukoingia tare twana ndio amenya mautu babula kana bura turekete age twana twa mucwe mwina ngeru gwaku muci mwina ngeru gwaku muci kama uragira na kuja uramenya oka gwako na ukiteria ole kuraiwa muno imagine kugwana ciana ruti gwithirone gatari undu munene aca ati mundu agwira is a small mistake yes it is a small mistake I did
Ukambere kuyuria ni ati ongai koyo ni small mistake kugia mwana na mundu ungi we ndugu-ine ni undu ni small mistake we ni kiki agitara giko gikinene no na utangikihota kumuikiria ihiga ndungihota no 1 2 3 gako ndungihota by the way no kurio nawe utagiaga ko ni ugiaga ni ungigite na ungirina tuo tono make mistakes aja mundu wale tunagirori the mistakes no make mistakes ndio unake mundu wale mistakes yake kunera rido ndogeigania mundu mistake ko wate tomagerio tunini ndogetukania na twa mutumia we ndogetukania twa mutumia tondu we ni resa bing tiresa no riu ndogetukania kogwa magerio-ini gwaku na kogwa mutumia ati nathia kwa magerio-ini kana we ni gwaga magerio-ini na ku no ngai nake agathia kana nyamu kana nyamu cia githaka kamurehera ukamwira ni pole ndugacokera ringi rwanyitwo utathita wikigire ukanyitwo athiriri uyu uri arero athiriri uchawi isrio urogi gwiciria na ni utukuhiriirie muno riu agikorwo ati uyu ni agiatwana mani hau heri akita mahitia okaria mbere na kana na wamwitikira yes ndina kana na iyo ti thina ni wamwitikira tondu there is no problem yes tondu nie ngoro yakwa i hau ihocetie hariwe ni reke ndekie mathomo tuikarania ndekie mathomo twike atia tuikarania na nwe mahithia make na tuge ndiukana ni mahithia kana ni wega wao ena miaka 16 17 ri hau ri arikia thukuru ri no ekugia ona mbere yo no agie no anyita no egwika atia ni ekugia na ningiwonaga by the way thiku ici marokuroka wega muno ena miaka 26 ri arakorwo ona no athia karutwo nyungu ona arikitie agiambirie na 18 ena ciana icio inya na ona we manyoka matirakiria au Hari no ona riu narokaga kwira atiriri is okay but it's a small mistake but deep inside I still love you ukarigwo wendo wa sacrifice wathire ku atende go sacrifice ndio ndo waku ihinda riu ria mwaka ucio kana miaka iyo iri na abe haniririe na those evil activities yeah, of course they are evil if you are not married and also when you are waiting for someone exactly and if you are not doing with the married one yeah you are not with the married one they are evil what do you do with the married one they are very evil sanitized they are very evil they are sanitizing Sokiongea kwira ati no akwendete na koguo hindi ono aracemanagia na possibility no ati no gukora no ithio ci wa kana ka mbere tondu maita maingi muno thaitu kwa twetoruwe muno gatiumaga muturire wa mutumia ona mago me deja muno hari ihiko bebe daddy wa first born ne aru muno hari ihiko na nikona aru mengi marora wagia kana ni marakuria tondu maramenya we mundu ngoka kwenyemereithia hau mwena twana ugoka ni ahika ena kana kamwe mbo kamukagia kana kamwe kamwe no but bebe daddy agacoka ningi ringi agoka na thimu akamwira maithe no ikindu kiuru gikuru no irigo ojere ni atia waku itoy na yaliyopita si ndwele wacha tugange ajao no yona Kata no agute na agute where will you go ugisoka ugithie ningi kugwetha ningi mwana ungi wa gatatu na mundu ungi na tusema ni ara sitra hote kwa ria ndeto icio wega agacoka akamubaka na kari nguku agaikorokia na iri agicoka guka muci acha ndio na ihiko ni bako methire ti njuru muno bebe daddy no ko no yo rari hau no ko no we anaweza kuwa ni alikuwa hapo watu by the way arenda gukate onage tondu ni aciarite mwana gwaku ure mwana wa mbere ure wahikirwo nake yarenda macemana monanage sande Kimani wa ico mwana oka na watho ati utirakene na guku ti utirakene na guku ni oka ni athondeka watho ucio wa ku protect ihiko